Ravnatelj Kojiću, hvala vam za početak što ste pristali na razgovor za portal Jabuka TV. Pa evo, krenemo nekako s najsvježijim. Nedavno je održan 17. simpozij iz dječje kirurgije i urologije. Kako je prošlo i što se sve radilo na njemu? Pa evo, hvala ti Bože, korona je malo zastala i to nama dalo priliku da ponovno pokrenemo simpozij. Dakle, to je workshop, zapravo on ima dva dijela, jedan je onaj radni, operativni, drugi dio su predavanja. Mi smo ove godine po ocjeni ljudi koji su okolo mene to slušali, pratili, možda sam ja malo subjektivan, ali mislim da ovo bio najbolji simpozij do sad, po imenima, po razini predavanja, pa i po operacijama. Mi smo ove godine imali 14 složenih operacija hipospadija, djeca su iz cijele Bosne i Hercegovine i to su zbilja oni najteži slučajevi. A ljudi koji su radili su oni po čijim knjigama se to radi i uči po cijelom svijetu. Od profesora Pipija iz Toronta do profesora Štera iz Nürnberga, Šlifa iz Italije i tako dalje. Dakle, iz 15 zemalja su bili predavači. Mi smo imali oko 100-tinjak dječjih kirurga na ovom simpozijumu, a cijela bivša ex-Jugoslavija ih nema više od 150. Dakle, skoro pa svi su bili tu i bilo je jako dobro, mi smo zadovoljni i nadamo se da je dogodne 18. Još jedna od novih vijesti je da će se u SKB Mostar raditi biomedicinski potpomognuta oplodnja, pa možete li nam nešto više o tome reći? Dakle, to je projekat koji je ginekologija na čelu sa profesoricom Tomić već pokrenula u suradnju sa KBC-om Rijeka i Zagreb. Međutim, korona je napravila dosta zastoja. Iskreno, osim što sam ja dao zeleno svjetlo, ja detalje ne znam, ali to možete pitati profesoricu Vajdanu koja to vodi. Znači, mi u principu, ja osobno uvijek podržavam sve nove projekte. Dakle, to je tema koja je tek ušla u ovu bolnicu. Ja predlažem da sa profesoricom Tomić na tu temu obavite razgovor, da biste imali ono prave detalje. Meni je to ovako malo van moje struke, ali znam da rade na tome i da jednostavno mi ćemo pokušati biti u trendu svim temama koliko to moguće. Čini se da se situacija s koronavirusom smirila. Kakvo je stanje u COVID bolnici i kakva su općenito vaša predviđanja što se tiče pandemije? Ba ja sam kirurg, pa moja predviđanja nisu baš dobra, ali evo ja sam baš i malo prije imao doktoricu koja je cijeli ovaj period vodila COVID bolnicu. Znači sad je uistinu stanje dobro, imamo 5-6 pacijenata, 2 u intenzivno, dakle skoro bi se moglo reći sporadično, ali ne znam, evo vidite u Kini je još uvijek blokirano 10 velikih gradova virus o kojem nismo znali puno, koji nas je držao 2 godine pod ručnom, sad je popustilo. Ja se nadam da ona sorca Omikrona je napravila dobar posao za čovječanstvo i evo, vidjet ćemo. Nedavno se pojavila još jedna pandemija, riječ je o majmunskim boginjama. Jeste li možda razgovarali s kolegama? Hercegovina brinuti? Ne možemo reći da se radi o pandemiji, još uvijek. Ja mislim da ne može ići ovakvim tijekom. Mi kirurzi malo drugčije gledamo na sve to dok ne dođe. Ali ja mislim da će to biti na razini sporadičnog, pojedinačnog. Znači, gdje god se, ako sam i ja dobro njih razumio, ne širi se onako zrakom, nego je kontaktom, tako da ne može biti baš onaka forma, vjerojatno nikad više. Prošle godine govorili ste o odlasku zdravstvenih djelatnika, te da je bolnicu od 1.1.2020. dobrovoljno napustilo 145 zaposlenika. Jel se nastavilo to i u ovoj godini? Ja nemam broj, ali je. Trend odlaska je tu. Ja samo govorim, mi u našoj bolnici čak ni nemamo pravi problem, jer imamo na izbor ljudi. Dakle, mi smo, kao da smo predvidjeli, dakle, mi imamo kadar, mi imamo svake godine tu cijelu ekipu od 40 doktora na dispoziciji, gdje mi uistinu imamo priliku uzeti sve ono što mislimo da treba ostati u bolnici, ali i srednji kadar odlazi. Dakle, brojke su otprilike, evo kažem, nemam točan broj ove godine, ali mislim da nije ni manje, ni više tu negdje kao i prošle godine. Ja ne znam zašto je to baš tako, je li baš toliko dobro tamo
uređeno je, ja razumijem ljude, ali mislim da ipak treba naći nešto drugo u sebi pa ostati. Najlakše otići. Kako spriječiti možda to po vašem nekom mišljenju? Pa gledajte, dakle, to se samo od sebe neće, trebalo bi netko napraviti dobar program i realizirati ga. Mi, nažalost, nemamo državu koja to uopće vodi brigu o tome, kao ni o mnogo čemu drugome, tako da ja nisam optimista po tom pitanju, barem za jedno dugo vrijeme. Ja samo, kad mene pitaju kako ja gledam na to, ja kažem za 30 godina kako sam u rukovodstvu ove bolnice, bolnica nikad nijedan stan nije dodijelila doktoru jer ga nema. Mislim da je tako i u drugim granama. Znači, pustili smo ljude da se snalaze i ljudi naravno se snalaze na način koji je najbolji za njih. Država ova, Hrvatska se trudi, ali nemaju baš ni oni dovoljno resursa da naprave pravi potez, a mi još lošije, mi ne pokušavamo. Spomenuli ste Hrvatsku, početkom godine stigla je nova donacija od Vlade Republike Hrvatske, koja je zbog toga opet trpjela neke kritike. A nedavno je Federacija također odobrila 63 milijuna za saniranje dugova bolnice i također su opet počeli stizati kritike zašto je bolnica u Mostaru dobila najviše novca. Pa kako vi gledate na te kritike i možete li nam objasniti način financiranja bolnica, odnosno zašto dolazi do tih dugovanja svakog? Dakle, mi već nekoliko godina od vlade premijera Plenkovića dobivamo pomoć od 10 milijuna maraka i ja mislim da to za Hrvatsku koja ima ustavnu obvezu voditi brigu o svom narodu u Bosni i Hercegovini nije uopće neka vrijednost bez obzira na tešku situaciju kod njih. Međutim, kao i ovdje, svaki potez se pokušava ispolitizirati i onaj neko drugi ga proba iskoristiti za nekakve svoje namjene. Ali to je tako, to se neće promijeniti. I da oni ukinu tih 10 milijuna i da ih daju 30, reakcije u tom svijetu su uvijek iste, nažalost. Ali kad se radi o Bosni i Hercegovini, odnosno o Federaciji, meni je jedna novinarka, vaša kolegica, rekla dobili ste donaciju od federalne vlade. Ja sam vrlo burno na to reagirao jer sam rekao da smo dobili donaciju od Hrvatske. Od federalne vlade smo konačno dobili jedan dio onoga što bi država trebala voditi brigu ne samo o ovoj bolnici, nego o svim bolnicama. Dakle, nama je Federacija 20 godina osnivač, tek prošle godine su dali 10 milijuna iz proračuna i ove 20. Znači, zakon o konsolidaciji je prošao nakon 7 godina. Dakle, sve one druge udruge su prošle, a mi smo 7 godina čekali da se donese zakon o konsolidaciji koji omogućava da bolnice na neki način uspiju premostiti svoje dugove. Dakle, u ovoj državi sve su bolnice dužne, pa i u okolini, oko nas. Zašto su dužne? Vrlo jednostavno. Ja sam neki dan imao sastanak sa našom županijom gore, a i sa ovom ovdje. Dakle, na primjer, matematika je egzaktna. Mi radimo, recimo, 25 milijuna maraka usluga za Zapadno-hercegovačku županiju. Oni nam po paušalu daju 20 i priča tu prestaje. Mi ovdje radimo 80% usluga iz sekundarne zdravstvene zaštite, novac se dijeli 57% iz sekundare ide nama, 43 RNC-u i Konjicu. Kad to pretvorite u novac, priča je vrlo jednostavna. Dakle, mi smo izračunali u bolnici kada bi nam platili pojedinci usluge, kao što recimo plaća Herceg-Bosanska županija, Srednjo-Bosanska, Unsko-Sanski kanton, kada bi nam plaćali pojedinci usluga po cijenama koje su stare 30 godina, mi bi na godišnjoj razini imali oko 30 do 40 milijuna maraka više novca, ne bi nam trebalo niko davati, nama pomoć ne treba, nam treba samo netko platiti ono što mi radimo. I kad tako traje 20 godina, a toliko traje ova situacija od kad se zavod raspao međužupanijski, i svake godine proizvodimo 10 do 15 milijuna maraka duga. Dakle, proizvodimo, uradimo, ne naplatimo. I onda oni su svi pozitivni uredbi, kvestiće, lopov, malverzatori, šta ja znam šta sve ne. Vi se dugo zalažete, zato ima naznaka da će se promijeniti kako? Pa ne vjerujem ja da će se promijeniti. Dakle, da bi se promijenilo mora netko urediti državu kako Bog zapovida. I ja mislim, ja čekam 30 godina ovdje da se to dogodi, pa nije se dogodilo.
ja mislim neka nova generacija samo za 10-15 godina bi mogla imati ovdje državu. Mislim, nećemo policija. Vidljiv je porast i privatnih poliklinika u Hercegovini, utječe li to na rad SKB? Pa gledajte, ja kad ispalo je da sam ja ispao najveći protivnik privatnih poliklinika i klinika, a nisam, ja u principu nisam za socijalizam i slično, malo rekao, ali ovo što se sad događa kod nas, znači bolnice su po paušalu limitirane svim i svačim na ovom svijetu, dok privatne poliklinike, ja vas uvjeravam da od 50 njih samo su 2 uklopljene u zakon, uklopljene. Sve druge rade na sve moguće kombinacije. I sad imate situaciju, ja sam sad, dečko koji je bio ispred vas, moj rođak je išao u jednu polikliniku na pregled kod doktora koji prima plaću ovdje, a on ga uputio na magnet u ovu bolnicu, onda on je to platio 150 maraka pregled samo, ja mu treba magnet uraditi besplatno, jer on nije htio mene maltretirati. I tako dalje. Znači, doktori iz bolnice rade po svim poliklinikama. Ja bi trebao biti ovdje policajac s puškom pa gledati na kapi ko bi otišao, ko nije. Umjesto da inspekcija radi svoj posao, da se vidi koja poliklinika radi sukladno zakonu. S druge strane, ako će netko sklapati ugovor sa zavodom, mora imati iste obveze i prava kao što ima bolnica. I ja se onda slažem. Onda ćemo napraviti pravu utakmicu, neka naplati, neka uradi. Da ne bi dalje, da ne bi bio maliciozan, ali ovo je ovako. Znači ja sam za privatnu praksu, ali država mora najprije zaštititi državno zdravstvo. Vi ste vidjeli što se u Italiji dogodilo, onoliki pomor ljudi, znate zašto je dogodio? Zato što su privatne poliklinike samo zaključale vrata i otišle, jer nemaju obvezu. Mi imamo obvezu, mi plaćamo sve javne nabave, moramo ići na tender, ovi tamo nabavljaju na sasvim drugčiji način, a htjeli bi na isti način. Pričamo o državi, opet ne o poliklinikama, ja razumijem te ljudi, oni probaju raditi svoj biznis, ali biznis privatni stavljati na račun, dakle uništiti se bolnica može, to je vrlo jednostavno, ali se napraviti jako teško. Evo, znači pričam samo o uređenju države, ja ponovno vraćam na to koja ne funkcionira. Ja sam bio u 30 bolnica Njemačke, ponešto je radio tamo i u privatnim i u državnim. Vi ne možete samo znati je li to privatno ili državno. Ni po čemu. Sve funkcionira isto. Ali moj profesor Krefl iz privatne ne može otići u državnu radu. Mora dati otkaz pa ga ova primiti. Malo na ljepše teme. Gradi se nova zgrada pedijatrije, trebala bi uskoro biti gotova, ali opet se pojavili, spominjao ste nedavno neke probleme oko financiranja. Pa gledajte, riješit ćemo mi te probleme. Vlada je donijela ovih dana odluku o novom kreditnom zaduženju. Dakle, problem nije kod nas, problem je na svjetskom tržištu. Dakle, mi smo imali ugovor koji je bio 17 miliona. Sad taj isti ugovor da bi bio realan i uklopljen u zakon bi iznosio 24 miliona. I to nije promijenio ni Kvesić pa ni izvođači, nego evo, lom na svjetskom tržištu, željezo i tako dalje i tako dalje. No, mi smo doveli pedijatriju prilično blizu kraja. Ako vidite, dolje se radi fasada, unutarnji radovi instalacijski su manje više gotovi. Dakle, zgrada je u 80% završena. Određenih zastoja bilo u jednoj fazi dok je bila korona. Saudija nam je malo štekala, kasnila dvije situacije, što nam je uzelo jedno 2-3 mjeseca. Onda je umro čovjek koji je nosio konzorcij pa nam i to poremetilo sve skupa, međutim radovi traju dalje. Bili su ljudi iz Saudijske Arabije, dogovorili smo nastavak priče, produžetak tog jednog kredita koji je, što se tiče nas, naša procjena bila sa 7 miliona maraka da možemo završiti građevinski i opremiti bolnicu. I vlada je prije 2-3 dana ove županije donijela odluku o kreditnom zaduženju i sad smo u postupku. Imamo obećanje u Savjetskog fonda da će to brzo riješiti. Tako da ići će to. Ne ide nikad zgodno, ništa ne ide zgodno, ali mi ćemo pedijatriju završiti i useliti. Ta zgrada treba biti jedna od najsuvremenijih u regiji, ako se dobro... Pogledajte, raditi u novu zgradu, a da ne bude najsuvremenija je blesav, jednostavno urađena je profesionalno po projektu ljudi koji se bave
bolnicama. Više puta ste najavljivali transplantacije, posebno srca, pa kada možemo to očekivati? Pa gledajte, mi smo sve napravili što se nas tiče i sad uvijek su dvije stvari. Jedna je korona, dakle ta korona je uistinu poremetila rad bolnice do beskraja. Mi smo 3-4 puta mijenjali način rada bolnice, preseljavali i tako dalje. Ja ne volim alibi, ali evo, objektivno je bilo tako. S druge strane, mi smo prije godinu i pol dana dobili rješenje za transplantaciju. Da je to nekome u Sarajevu smetalo, pa su zatražili da imamo i rješenje o eksplantaciji. To vam je da biste izišli iz sobe, morali bi ući u nju, jeli? Transplantacija podrazumijeva eksplantaciju. Međutim, nekome smetalo da Mostar ima prvi rješenje, pa su to ponovili proceduru, tako da smo sad konačno dobili, nismo više prvi, dobili smo drugi, ali mi imamo sva rješenja, pripremamo ovdje ljude po svim segmentima transplantacije, nabavili smo opremu za tipizaciju, dakle mi nismo odustali od transplantacije, ja vjerujem da ćemo, par puta sam rekao kad ćemo, pa mi je korona izbila to, pa ispala na kvesici, ali neću taj izraz. Transplantacija je nešto što ćemo napraviti u ovoj bolnici, ne samo srca, nego rožnica će biti i ovih dana i druge transplantacije bubrega, dakle bolnica će napraviti transplantacijski program i uvest će ga u život, onako kako to spada, da to ne bude transplantacija koju ćete vi snimiti pa pacijent umre i ode svak na svoju stranu, nego ćemo to biti posao koji će raditi u ovoj bolnici. Onako kako smo najavili puno toga i uveli, tako ćemo i transplantaciju. To je najsloženiji postupak koji se može u medicini raditi, dakle to je vrh medicine, transplantacijska priča. Par godina se vidi napredak kao i povećano ulaganje u kliniku za kardiokirurgiju, pa potom i neurokirurgiju. Koji su daljnji planovi vezani za to? Sad to treba samo održati, raditi. Dakle, mi smo stjecajem okolnosti dobili profesora Paladina ovdje i profesora Marka Radoša i neurokirurgiju i neuroradiologiju smo uspjeli zaokružiti. To nas je koštalo nekoliko skupih aparata, međutim, mi smo prošle godine napravili preko 500 operacija na neurokirurgiji i mi smo već u zadnja 2 mjeseca, 3 imali 70-80 pacijenata kojima se uradila trombektomija u zlatnom satu. To je posao koji će postati rutinski ovdje. Znači, profesor Paladino ima koju godinu i neće još dugo raditi, međutim, on je za ove 3 godine ima 4 neurokirurga koji mogu samostalno raditi sve. To je zapravo bio smisao njegovog dovođenja. Isto to sa profesorom Radošom, mi na neuroradiologiji imamo sad 4 naša čovjeka koji su već 3-4 godine u tom filmu i koji zapravo ove jednostavne već rade i bez profesora Radoša. I to je ono što je projekcija, znači da se to, kao što smo u mnogim stvarima, vi ste malo mlađi, ali mi smo tamo jedne godine najavili invazivnu kardiologiju i kardiokirurgiju, da je to bilo popraćeno od mnogih sa podsmijehom, blago rečeno, a danas zamislite bolnicu bez interventne kardiologije gdje se svaki dan rade po 2-3 hitne intervencije gdje ljudi dobiju stent dok ih zaboli i odlaze manje više zdravi kući. To je postalo, dakle, valjda više ne treba nikom govoriti da to Mostar radi. Sad iz Livna juri hitna, već su zvali i tako dalje. To će se događati sa trombektomijama. Mi smo, dakle, nas se stalno negdje napada iz ovih i onih razloga, ja to sve razumijem. Međutim, mi smo prošle godine, a to imamo argumente, preko 150 ljudi iz Sarajeva i okolice je došlo ovdje na operaciju, platilo bolnicu cash-ovu. Da ne treba ništa više govoriti. Ova bolnica sa svim svojim slabostima je pokrila sve ono što praktički treba da možemo raditi. Pred kraj prošle godine rekli ste da vam je ovo posljednji mandat, ostajete li pri tome? Pa ostajem, dakle i da ne ostajem, ja po zakonu sam, dakle ja nisam to rekao samo zato što se meni da, ne da. Meni je 30 godina ovog posla stvarno previše, zdravlje sam narušio toliko da to nema više smisla. Moj cilj je preseliti pedijatriju i dakle doći će novi ljudi
koji će raditi isti ovaj posao, bolnica će raditi sa kvescijom i bez kvescija. Ja sam tu dugo, mislim da sam ostavio traga, ali dosta mene, a vjerojatno i njima mene. Tako da nije uopće upitno, meni je ovo zadnji mandat. Moj cilj je dok predstavim pedijatriju. Ja sam se nadao da će to biti kraj ove godine, ali očito će biti ipak početak one iduće i dosta. Doktore Koješ, hvala vam na odvojenom vremenu i razgovoru za Portal. Hvala vama.